dison rohami pasahat madar hela omanan idokna madar hela tu hamu pakai hamu mau tu paradatan ringgas hamu mayuton aka punguan aka halak na ringgas mangulahon aka ulaon punguan aka ulaon nadenggan tongdo tabani tuha tapasu-pasu tu nasida alani pakai hamu mau tu paradatan helang. Jadi songondo nadok na tua-tua madonoku rumah hiju ina tu rumah ya. Sai tubuh di hamu anak namar bisuk dohot boru na patas marroha. Matutu. Pinatikon hujur tu topi ni tapian. Manak tu dia behamu mangalaka helaku dok boruku saya tong ma dapota parsaulian. Sa ni soluma sa tu botean. Saya leleng mahamu helaku dok boruku mangolu saya tong ma diramoti Tuhan. Matutu. Yang komandan helau naik kondoanku tu paradatani. Siap-siap pamarai. Yang komandan helau langsung jadi kursi Tubar Judiani. Kursi buat kamu tuh soal dua. Ulus tu pamarai. Pangarane nama jalur ulus tu pamarai. Siap-siap non tusi molong mandokon. Siap-siap unang kami jolo di gorai be. Parasi yang tiki. Merdada do waktu. Baru tak ada kursi. Urunga, ngai parade. Iya, na mantak nih basutung ngahan no. Kesilio.